bazagira nagiye kuvoma umunsi umwe nzogenda bamburewe bazagira ngo ndacyari mu Rwanda we umunsi umwe nzagenda bambure bazagira ngo nagiye Kampala ayiwe nzagenda bambure we akeka ya Mungu kandi njeweho ko ndabona ko nzogenda kumburaho n'ubundi barambuze hazoza bigishwa b'ibinyoma abahanuzi b'ibinyoma dufite abari niba uzuririmba ukaririmba ibyo utazukora uri umuririmbyi w'ikinyoma niba nza mpaguruka njewe nkigisha abantu kureka ubusambanyi namara nasohoka hano hanze ngatereta ndi umubwiriza butumwa w'ikinyoma mubisi wafashwe ryari wagiye mu bubyutse ryari impano yaje ryari wasenganye n'abandi wayakiriye uri kumwe nande ko turi mu kugira gutyo tugasanga waremesheje ikimina kiremere wabaza amakuru y'umuntu aho zaturutse yaravuguse yewe wari uba mu butayu se wafashwe ryari ngo ntaza bimenya umuntu utaramenya igihe yafatiwe azaganirizwa n'Imana ariko ukamusanga abantu barimo kwamabaza bagahwera imbere ye nta mwuka w'Imana uzuhereza ye muzuzura ko ndahumuye n'ukuri kw'Imana ndatanga icyo ndagira iki gitabo nicanje uwo ntushaka hano nuko imugabira gifiteho ubutunzi ariko hari ikindi ndafite habe n'igare ntagyo nasize mu rugo ndirirwa ntanga amaviza na uku nanje no ibona no kwishima woyanga reve nitibu kurebe wogenda udasezeye abakristo sinita kubivugwa sinita kubikorwa kubera kuko uwo nahisema ndutira byose haleluya uko nukuri narayivuze ejo bundi Imana izomfashe noneho mu minsi nzozane n'umugore hano mwivuga butumwa zomuzana nibiba ngombwa nshira abantu imbere na nyirakuru shosho imbere kubera kuko twabyinjiyemo tubyinjiyemo iko mwazava ngo baje mu butumwa se ngo bahunze abagore mpungu umugore ni mayi niki Mana mu izina rya Yesu Kristo Mana yuzuye ubuntu n'imbabazi icubahiro no gukomera no kwawe kotalaba amasaha ageze ahangaha twatuvuga izina ryawe mwana ndakwiyegereje muri uyu mwanya natwe tugiye kuvuga ijambo ryawe baririmbye ndetse n'ijambo twaryumvishe ku bwinshi cyane ariko turasabye ngo niri naryo ugaragaza imirimo n'ibitangaza byawe taba ari twebwe ahubwo humvikana imbaraga zawe kubicaye bateze umwete wo kumva bakingura amatwi yo kwakira kugira ngo icyo washatse muri rino joro ubashe kugisohoza asandi ko kubitwemereye mu izina rya Yesu amen Yesu ashimwe Bwana sifiwe turashimira Imana yo mu ijuru yaduhaye iri joro kugira ngo dutarame Imana ihabwe icubahiro turashimira ubuyobozi bw'itorero rya Foursquare ndashimira Bishop cyane by'umwihariko namushimira n'umuntu uca bugufi myaka yanje niya Bishop ntibihuye ndi muto cyane kuri we ariko n'umuntu uca bugufi cyane ico kintu nakimubonyeho kubona Bishop wanandikira cyangwa se nje kamwandikira hari abandi bari no munsi yiwe ariko utokwandikira ngo agusubize bama bagagara rimwe gusa ariko ndagushimira ico kintu kuko nakikubonyeho ko ari ico guca bugufi kandi Imana izokomeza kuzamura ndashimira abakozi b'Imana bari hano bose mutima wanje wanezerewe kubona Revera Bonigaba Pastor Ibyishimo President Musore ku cyumweru twari iwabo tugira ibihe byiza ejo turi kumwe nabo barambwira ngo bazaza gutarama
nabyishimiye abakozi b'Imana. Imana baheza umugisha. Inshuti n'abavandimwe ndabona mwene data w'iwacu Nairobi Evangeliste Kamusore na mwene data Kanyambo namubonye nabyishimiye. Ndashimira umuvandimwe twari kumwe kuri gahunda yo kuganira ijambo ry'Imana, utubwiye ibintu byiza kandi yitonze pe. Imana ishimwe. Jewe ndihuta rero ndashima Imana ko Imana nyine zigenda igira. Je kwigisha kuri ya nitonda biza bingora, umuntu azavuga icyo ashoboye siko kwiza. Niko nahawe nawe ahabwa kuriye. Rero abazabumva muri speed murumva, nabumva muri bukeya naho mwumvishije. Taco kwireguza rino joro kubera ko ariko hagati aho turabanza turirimbe. Bwana sifiwe. Kandi no sinayimenya Bishop ko numva no munsi kuri kintu ntarakora muri Foursquare. Kandi ciza pana kibi cibyishimo gusa n'umunezero. Sinzi kuko no wa gatano narawusengeye. Bwana sifiwe. None mutambuke reve mwaje nanone ni mutambuke na president na pasiteri Evangeliste Kamusore ba Kanyambo, abayumbe habe niyo bavuye Sudani, mutambuke mwese aho ari banza abakiza, mutambuke abayumbe bose batambuke. Rishara tambuka ririmba indirimbo ngo manunejeje imitima yacu, ngwino yituyoboremo hasigaye tuganira ijambo ry'Imana. Barise bazira nawe uhaguruke niwumva ukeneye kubyinira Imana, nitumara tuganire ijambo ry'Imana. Fure ko mwicaye. Yes. Dufatikanye twese. Bayumbe mutambuke mwese. Podium iracyari nini, mutambuke. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Manunejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none mwami, udukumbuje ijuru. Manunejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none udukumbuje. Hallelujah. Manunejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none udukumbuje. Tuzamura ibiganza. Manunejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none udukumbuje. Turasubiramo. Manunejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero udukumbuje. Turimane. Hahirwa ufite isezerano. Ayi baba we, hahirwa uwatorewe umwana w'Imana. Tuzamura ibiganza. Hahirwa ufite isezerano we. Ayi baba we, hahirwa uwatorewe umwana w'Imana. Twongera tuzamure. Hahirwa ufite isezerano. Ayi baba we, hahirwa uwatorewe umwana w'Imana. Hahirwa ufite isezerano we. Ayi baba we,
haleluya
bishop atange haleluya. Yes. Mwike. Shaka kubaza Aimable. Aho. Ugira urusengero uzucurangamo. Tagwagira. Jewe. Zoza nyishura Aimable. Apana Foursquare. Jewe. Zoza nyishura Aimable abo umucuranzi wa Foursquare. Wikanisa. Kuwa gatanu njya nkubona. Kuwa gatatu nkubone no ku cyumweru. Ego. Nukuri. Uzangiriraho umugisha. Mujya mumenya abantu bajya bazana presence y'Imana. Ego. Arunganira abandi bacuranzi bari basanzwe. Buri muntu agira domaine ye ajya akora ukumva neza winjiye mu kuramya Imana neza. Aimable. Yabigusabye inshuro nyinshi mbivuze online. Abaye umukristo wa Foursquare. Muzamuhe. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri nsaba bishop. Mujya mutuzanira n'abavuga ubutumwa b'abadamu mu ijoro ry'ubusabane. Dukeneye kubona abamama abakobwa barahari bavugira Kristo. Nimba igihugu cyacu gishobora kugendera kuri genda kubera iki mu nzu y'Imana mujya muzana abavuga ubutumwa b'abagabo Kabisa. Agomba kuba. N'abasore abakobwa barahari n'abamama barahari bavugire Kristo. Hanyuma icyubahiro kirusheho ongera uduhe igisimba cy'iminota. Turageza saa 12 tuvuye muri nibatu. Kubitamo n'umu. Turakomeza nyuma y'ijambo. Imana ibamugisha. Mungu awabariki sana. Muvandimwe Bosco bamuheze microphone dufashe gusoma tuganira ijambo ry'Imana. Anonejeje imitima yacu Kwibutsa imirimo myiza wawe. Hallelujah. Promettant de vare de jine. Hello salam brothers. Colomba. Kema. Tibura masha. Mwike hasi dusome ijambo ry'Imana.
Mwica ni ikintu ariko mbabwira nkora muri Foswe. Mwicare. Tuongere kandi haleluya. Haleluya. Sasa igitaramo kuva saa 4 abantu bicaye. Rero uvuge. Naho nuguma gacokoza abantu n'imbaraga zibarimo. Tuvuge ngo amen. Je kugufasha ngo ntange hari uvuge. Kwe. Twese mani cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Twese mani cyubahiro. Twese mani Pima. Iyo ni imwe gusa. Mutuze mugume hamwe. Muzamura amaboko. Mureke mbabwiye. Iki gitaramo kiragirira akamaro ubuzima bwawe. Amen. Nabajije umutima nkukarambwira ngo ibintu biri mwahangaha. Uyu Sema haleluya. Amen. Tumburuka daimo. Somenya uburemere. Haleluya. Haleluya. Mutuze muzamura amaboko mutuze. Twese Imana ishubahiro. Haleluya. Uyu mwanya ni umwanya wo gutegeka. Ni umwanya wo gusaba Imana igakora. Haleluya. Haleluya. Ndacyasigaje Asazani yatoye. zine. Rongera iminota. Tuza. Twese Imana ishubahiro. Sigaje zine. Ariko Imana ni nziza cyane. Ubu ni bwo busaba. Haleluya. Haleluya. Twese Imana ishubahiro munyeganyeze. Munyeganyeze mwese Imana ishubahiro cyane. Twese Imana ishubahiro cyane. Hasigaye Yesu. zitatu. Oya mutuze. Twese Imana ishubahiro. Ariko yeme wa muntu we waje ushidikanya ko Imana itokora ufite ikibazo kubera iki? Haleluya. Hasigaye zibiri. Yesu Imana ishubahiro cyane. Haleluya. Twese Imana ishubahiro. Anaitwa Yesu. Anaitwa Yesu we. Anaitwa Yesu. Hajashindwa. Ndashosha. Hajashindwa. Haleluya we. Anaitwa Yesu. Yeah. Hajashindwa. Haleluya. Mwice hasi. Ubu ni bwo busaba. Mani baheze umugisha. Ihelezo lya byoshikela lyayekelela we. Mutuze mube mukulamba mu mahuno. Yes. Ingingo ya byoshi mube no lukundo. Ukubu lukundo luri mu male byahawe. Ihelezo lya byoshikela lyayekelela we. Mutuze mube mukulamba mu mahuno. Ingingo ya byoshi mube no rukundo. Ukubu rukundo luri mu male byawe. Pera. Muyegelezanye mwenyine we. Muyegelezanye buzira butewe. Pima kandala sime. Usira mugangana. Kema. Ihelezo lya byoshikela lyayekelela we. Mutuze nyeke mube mukulamba mu mahuno. Ingingo ya byoshi mube no lukundo. Ukubu lukundo luri mu male byahawe. Ingingo ya byoshi mube no lukundo. Ayiwe luri mu male byahawe. Atukuse. Haleluya. Soma papa. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. Yego. Turasoma ibice bibiri Guheraho. Isoma ijambo ry'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kwe. Ariko Nkuko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli. Nubwo hariho abahanuzi b'ibinyoma bandutse mu bwoko bw'Isiraheli. Niko no muri mwe
n'abahanuzi b'ibinyoma. Hakika ya Mungu katikati kwenu kutakuwa wanabii waongo. Bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice. Bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice. Zitera kurimbuka. Zitera kurimbuka. Ndetse bazihakana na sebuja. Tomera riba bazohakana data. Wabacunguye. Wadufiriye. Bizanire kurimbuka gutebutse. Ikintu kizokomera bazizanira kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke. Ingeso tabia zabo mbaya. Benshi bazazikurikiza. Benshi muri twe bazozikurikiza. Batukisha inzira y'ukuri. Batukisha inzira y'ukuri. Kandi irari ryabo tege rizabatera gushaka indamu kuri mwe. Bazizobatera gushaka indamu kuri mwebwe. Bababwiye amagambo y'amahimbano. Bababwiye amagambo yo gushekerera bebe. Ariko iteka baciriweho. Itonde data we, itonde. Nangiza miryango igayikula we. Iturindirire ngo tuyingire we. Tugayimba na yabo wamalayika we. Imyaka n'inyakula we. Icyanya kinini we cyahano hashi we. Tugaragaze tugende mwa data we. Tugayimba na yabo wamalayika we. Imyaka Zamurira Imana icyubahiro. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nangize miryango igayigula we. Iturindirire ngo tuyingire we. Tugayimba na yabo wamalayika. Hakika ya Mungu. Atukuze mukombozi. Amen. Ukungiye gusoza naje muri stage se. Ngiye gusoza. Atukuze mukombozi. Amen. Turaganira ijambo rivuga ngo intumwa z'ikinyoma. Intumwa z'ikinyoma. Imana ishimwe kubera ko abakozi b'Imana babanjije batubwiye byinshi byubaka. Bishop yatubwiye hejuru y'irembo. Mukozi w'Imana atubwira hejuru y'imbaraga. Ariko njewe muri aka kanya ngiye kubaganiriza ijambo rivuga ngo intumwa z'ibinyoma. Atukuza mukombozi. Imana ishimwe mukurikire neza. Bishop urahari, amarevera arahari. Muzumve ko ari ijambo mvuga ritavuye muri Bibiliya. Mukurikire neza, muri abateologi sindayigeramo. Mfukura amatwi mwumve, nimumara kwa miga narangira ngo guyereka yaratukanye. Tegere neza. Bwana sifiwe. Haleluya. Sino kwiriga ubusa na insengera amiga ngo nimara ntambuka imbere nje gutuka. Tegere neza, mwumva aya magambo ngiye gusobanura ko atari ko Bibiliya yavuze. Dufite abaririmbyi b'ikinyoma. Dufite abahanuzi b'ikinyoma. Dufite abavuga butumwa b'ikinyoma. Dufite amarevera y'ibinyoma. Dufite abapasteri b'ibinyoma. Ni gute umuririmbyi baze bamuheza amafaranga yo mukabara akaja kuririmba ngo mwikanisa haba make. Wewe ni muimbaji wa uongo. Ni gute umucuranzi baze bamuhemba karara curanga mukabara ngo kagira amafaranga amara kagaruka no mu materaniro. Ni umucuranzi w'ikinyoma. Ni gute uja kubwiriza ukaja kubwiriza wacirikanye ayo baguhishu. Kazuja guhaguruka mu nzu watanze budget yo kugira ngo uzotanga amiga. Uri umuvuga butumwa w'ikinyoma. Paulo yandikiye abakorinto arababwira ngo benabo ngo ni intumwa z'ikinyoma. Imana yabo niki? Tuseme amen. Amen. Atukuze mukombozi. Sinzi noneho niba ariko bazaberekwa ko ndabona nono. Hakika ya Mungu. Zamura amaboko heke. Haleluya we! Haleluya! Yanditse Petero ariko yandikira itorero. Arababwira ngo kubera ko
kuko mwebwe mu banyesiraheli hajemo abahanuzi b'ibinyoma, ngo ni nako natwe muri mwebwe itorero, abanyarwanda, abarundi, Amerika, isi yose hazozamo abanyakinyoma, kandi ngo abo ngabo bazohabwa intebe. Pawulo niko yabwiye Timoteyo, ni ukuri ko Imana mbabwije ukuri saya magambo nari nateguje kuganira hejuru y'inzandiko zitatu. Izandiko zibiri za Timoteyo n'urwandiko rwa Tito, kandi nkazivuga kuko ziriya nzandiko ko ari zitatu, yanditse nyinshi ariko zirakora zitatu. Yazandikiye itorero n'abakristo, abashumba n'abakristo, zozisome neza. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo rwasohokeye rimwe n'urwa mbere n'urwa Tito. Timoteyo wa kabiri yasohotse nyuma amaze gufungwa ngo igifungo cy'umunyururu. Urwa mbere yagwanditse afunzwe igifungo cyo kwishuraho ari, ariko ngo igifungo cya kabiri ngo bamufungiye munsi y'ubutaka. Soma Bibiliya, kubaza bavuga ibyo batazi, uriza tukuonyeshe sasa. Yazanditse avuye Efeso, amaze imyaka 2 ahavuye, ngo abona kuko atagifite umwanya wo gusubira Efeso, ngo yandikira Timoteyo urwandiko rwa mbere. Igice cya mbere kivuga hejuru yo guheza abandi inshingano, kuko ngo ni Timoteyo yari asigiye ubuyobozi wenyine. Aravuga ngo icya mbere ubanza gukora mu iteraniro, ugomba gutoranya abantu mugomba gukora niki umurimo, kuko ngo yari afite intambara yuko yayobora ari muto atagira n'umugore. Ngo muri mwebwe hazoza abahanuzi b'ibinyoma. Ndabyibutse Bishop Imana guheza umugisha, hari umuntu uherutse kumpeza ubuhamya, arampamagara ngo ashaka ko musengera. Nabibwiye bene dako twari turi kumwisha, arambwira ngo ashaka ko musengera. Ndambwira se nikiye kibazo wagize, arakimbwira, ariko arambwira ngo cyambere yuko mbere yuko musengera ngo tubanze tuganire. Arambwira ngo afite agahinda n'umubabaro k'abanyamasengesho. Hambwira abanyamasengesho bamuriye amafaranga, umwe yarambwiye ngo ashobora kuba yaramuhaye amafaranga make, ngo ni miliyoni 3. Mwebwe akamubwira ngo yohereze uno munsi uzoza tubonana, agashika agasubirayo. Akohereza ya kabiri akaza ngo tuzobona, agashika ngo araruha yirubura ku ikanisa rye. Wachungaji wa siku hizi, wahubiri wa siku hizi, wanabii wa siku hizi mumechafuka. Hambwira ibintu bakoze numva ngiza genda, nambwira se jewe umfitikiye cyizere. Arambwira ngo umuntu umwe gusa ngo yasavye umwanya arawumuha, ngo aranamusengera ntiyagira icyo amusaba. Bivuga imbere y'iteraniro ngo ni Bishop. Nabibwiye abacu twari kumwe ejo twari dutaranye, bamutawara barabyibuka twari dutaranye. Ndavuga ngo ye, iyo mpano ntikomoka mu muryango iwanyu, taso watanze igitambo ngo ubone impano, cyo tumaho umuntu arindagira ikibazo gikomeye kiremereye. None yarambwiye ngo ikibazo asigaranye si cyo gusengerwa, wasigaranye ikibazo cyuko amafaranga menshi yayamariye mu bayumbe, ngo ahubwo bzamukoruganishije n'umugore n'umugabo n'umuryango. Ariko abo ngabo bafite agatuti guhera saa moya kugeza nijoro, bafite agatuti guhera saa moya kugeza nijoro, guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Naho twego bari mu kuja gushira kuduheza, bakabanza bagakurikirana miga yose tuzatubwiriza. Muri rimze yaravuze ngo bamwe muri abo banyamahigwe baciwe ibihanga. Hazoza bigishwa b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma. Dufite abari niba uzuririmba ukaririmba izo utazukora, uri umuririmbyi w'ikinyoma. Niba nza mpaguruka njewe nkigisha abantu kureka ubusambanyi, namara nasohoka hano hanze ngatereta, ndumubwiriza butumwa w'ikinyoma, w'ikinyoma mubisi. Niba mbwiriza umuntu nkamubwiriza kureka icyaha,
nasohoka akaba ari utangira icyaha ndi uwo kurimbuka. Niko Pawulo yandikiye Abagalati atukuze mukombozi. Tuzamuke yemwe, tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yandikiye Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa mbere arababwira ngo intumwa Pawulo itarahamagawe n'abantu, ngo intumwa itarahamagawe n'abantu, ngo n'amagambo mvuga ntabwo nyahabwa n'abantu, timuzonkunda ntibizoshoboka kubera kuko ngo ibizongera bituruka ku Mwami Data. Kanisa yuzuye ikinyoma. Dufite amakanisa y'ikinyoma yujuje inani. Ibi kanisa binini cyane by'inyubako y'amadafari ariko y'ikinyoma. Dufite abahanuzi bazamutse bubatse izina ariko wanabii wa uongo. Dufite abapasiteri bazamuye izina ariko bikinyoma. Abavuga butumwa bazamuye izina ariko bikinyoma. Yavuze ngo nimubegera mukabeheza gatuti ngo bazobigisha ngo bijanye n'irari ryaho, ngo kuko Imana nahangaha ubutumwa bazovuga ngo buzaba bwo gushakisha iki indamuza. Indamuza narabivuze ubushize umuntu umwe twarigishije igiterane kigiye kurangira aranyongorera ngo nigishe neza ngo uyu munsi baradusezerera. Ariko ndahumye longo ubutumwa bwo kugira ngo muduheza za speri, ubutumwa bwo kugira ngo dutane amakostime, ubutumwa bw'ibirato bwararangiye. Injili ni ya kusema wewe lokoka, wewe penda Mungu ama ukataa. Ubutumwa bw'amakofi bumaze abantu. Ubutumwa bw'amakofi umuntu ari mu kuja kubwiriza akazareba igihande cicayemo abakire ngo akira imigisha ngo akira ibi ngo akira ibi, kuratangiza urabigira wowe. Atukuze, atukuze mukombozi. Yarapfuye arazuka Yesu, hakika ya Mungu ni ukuri kw'Imana. Muri ico gihe ariko yandikira itorero yabwiye Tito aramubwira ngo Tito we ngo abantu b'ikarasi ngo bavuga yuko bazi Imana ngo ariko bazaba yihakanisha ibyo bakora. Muri ijoro ry'ubusabane n'abayumbe, ariko iyo ijoro ry'ubusabane rirangiye imirimo yabo ntizayerekana kuko ari abakirisitu. Aramubwira ngo uzitondere wicarire neza ikanisa neza ngo rega bose uko babona siko bamenye Imana. Kuzinduka kare kujya sugukizwa no kwambara neza sugukiranuka no kwicara imbere suku umukizwa. Uparika se muri parking bwa mbere niko gukizwa. Haya. Gukizwa ni mu mutima w'umuntu. Ntabwo nzakubona simfite gusengera umutima wawe ngo ngire gute. Roho yako ndiyo temwe. Hereguza wanga ko tuvuga ariko uzishika umutima wenyine ukakubaga. Tuzishika se umutima ukakubwira ngo nubwo ariko yica amatwi ariko yavuze wabandi. Niko Pawulo yandikiye Timoteyo ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazoba bakunda inyigisho zihwanye n'irari ryaho, ngo nimubazanira ukuri ngo bazofuka amatwi ngo be kumva, ngo bazoba bakeneye ibihwanye n'irari ryabo. Shito kabishopa haguruza akavuga ngo haye mu ndi modoka wenda yo yigura ndayikura. Singira inzu, singira igare ngo haye imodoka. Uzosoma igitabo kirakivuga ngo umuntu mwiza azatanga iciza ngo agikuye mu butunzi bwo mu mutima we, ngo n'umuntu mubi nawe atanga ikibi nawe ngo giturutse he muti. None ni guturi mu kwa mupokeza abantu bose amamodoka twasohoka ugatega moto. akira amazu twagira gutya ukandikira bishop message ngo bankingi inzu bayifunze gute waraye uhaye abantu amazu.
wahaye abantu Yesu ko ari we dufite. Mwakire Yesu mu izina ryayo. Ndahumuye n'ukuri ndatanga icyo ndagira. Iki gitabo ni canje uwo noshaka hano no kimugabira. Gifiteho ubutunzi. Ariko hari ikindi ndafite. Habe n'igare ntagyo nasize mu rugo. Ndirirwa ntanga amaviza na ukunanje no ibona no kwishima. Woyanga reve ni tibukurebe. Ogenda udasezeye abakristo. Ujyani umva umugore bamwita umugabo we, umwana muto bamwita akagabo, zande kwibaza we, imvune imvano yazo we, zande kwibaza imvune imvano yazo we, umuntu suye umuntu, umuntu n'ubumuntu we, niwumva umugore bamwita umugabo. Burya n'ibikogwa bye Teva. niwumva burya bakwisa umuntu ntabwo ari igihagararo we. Umuntu usuye umuntu, umuntu n'ubumuntu we, niwumva umugore bamwisa umugabo burya n'ibikogwa bye we. Zamura Imana icyubahiro. Bwana sifiwe sana. Tampesi. Ujyane wumva umuntu bamwita igisimba, abandi bati ni inyamaswa muntu, bati ni igikoko, bati ni icyo ntazi we. Zante kwibaza yeme imvune imvano yazo we, zante kwibaza Imvano yazo. ubazakwita umusambanyi ukamurakara erega imvano imvano turazizi. Amakuru turayagira. Atukuze mukombozi. Boni tumucawe mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 ntabufite. Hakika ya Mungu ntabwo mfata. Itumwa zibinyoma, abahanuzi bibinyoma, abayumbe bibinyoma, uzubyina ukamenya ko wawuzinira ku bucafu. Uri umuyumbe w'ikinyoma. Ugihaguruka bishop yabivuze ngo ukavuga Imana itagize gute itakubwiye. Uri umuhanuzi w'ikinyoma. Uri umwana wo kurimbuka. Atukuze mukombozi. Hallelujah. Bosco soma Yohana wumvuwe ukuntu yabivuze. Ko ibirizi ryoha. Munsi umwe nigeze kuyisoma namanuza amasahani munsi. Komba bwije ukuri kudafite ubujyajya kandi bishop yabivuze ntabwo tuba twaje hano gusetsa. Ntabwo ndi kanyamukuye. Uzi usoma igitabo kumva umeze gute? Naragisomye mbwira umukozi namubwira reka ngukorera akazi. Narisonye urugenzi rwa Paulo ari muri Antiochia PCD. Numva ibintu yahuye navyo. Nanezerwa mu rukongira reka akazi ngukoropere. Uzusoma ibiri kumvura uragize. Kare nayisomye kaza nsomye nkumva rirangyohe ngafata handi. Nkumva mbuze ukongira gusa kubera gusoma ijambo ry'Imana. Sansoma ikinyarwanda sinza numva ishongereza n'igifaransa. Tamusi muzumva mbwiriza ngo donc. Akika umuntu utazumva Imana mu rurimi yumva. Bazoreka uhwe ntacu uzomumasa. Wowe unaniwe kumva mu kinyarwanda tuzovuga mu cyongereza wumve. Biraruhisha. Ukunda soje. Simvugaga 3 cyangwa 6. Ni kimwe gusa intumwa y'ikinyoma.
bantu bagira uko bahawe sindabwiriza ngo ndenze bibiri kimwe gusa intumwa y'ikinyoma yewe wanabii wa uongo mukengele abintu mukakulana ili bangalo ziziko nabo banga bano ehe baikolela baisiwe ohe baikolela Tempe eva desove là-bas. Abaisiraeli bagashage Misiri we batari boshi bagahika Kanani we bengi babo bamalila mushamba bengi babo bamalila mushamba we Je vais à la désordre. bengi babo bamalila mukiugo we bengi babo bamalila mukiugo we zamura amaboko Super. Anasifiwa sana. Sauvé. Ingeso zabo ngo zizaduka muri mwebwe ngo ingeso zabo zizaduka muri mwe zizaja muri mwe nukuvuga ngo bishop nahaguruka akabigisha imigisha muzoyakira kubera kuko ari cyo yabahaye ariko umunsi azobigisha izindi nyigisho zidafite umumaro nizo muzofata kandi yavuze ngo ingeso zabo ngo muzozifata zabindamu zabo gukunda ibinshi zabo gukunda ibigize guke nibigize guke zikinyoma evangelist zikinyoma umuvuga butumwa ho undi ari mu kuja kubwiriza akamucuragurira afishe yasohotse handi akabandikira umuntu wese uwo muntu ushizeho uramuzi aramumenya se yaramubyaye waretse nawe ukumva icyo atambutse nico gakibazo nukuri iryo kosa ntirizomfata guyereka habe niyo bazoza nuturutse Bangladesh iryo kosa ntirizomfata yo kubona bafishe mwene datanu ngo nimara ntangire nsakurize ngo ese waturutse he ceceka wumva icyo yazanye muri iri niko yavuze warampamagaye mwizina we maze nditaba we warampamagaye mwizina maze nditaba we yarampamagaye we yarampamagaye mwizina we ari kuri Kanyari 2007 saa 9 z'ijoro imvura yayiko kuri Kanyari umeniita baba na mimi nikaitika warampamagaye mwizina mana maze nditaba we hakika Kofi narahamagawe warampamagaye mwizina we nukuri yonza kuba ntarahamagawe simba mpagarara imbere yawe uko nukuri mbabwije ukuri kw'Imana lakini nimesikia sauti ya Mungu ikiniita wewe utanitumikiye hakika sinababwiye amakuru y'umwadeperi twari kuri Kanyarira ankubita ku mugongo arambwira ngo umva umunyenga w'Imana Haleluya. Vumunyenga yamambwira ngo uvumunyenga w'Imana ngo ugiye gutambagira ugiye nukuri kw'Imana nukuri leve arampeka nkubita ku mugongo arambwira ati papa we umva umunyenga wa Yesu ndamubwira ati sawa ndawakiriye urazengurutse isi kandi ngo uyizengurutse ushanye iki ubutumwa ujanye ubutumwa bwiza ugiye kuvuga ubutumwa bwiza Imana none iri mukwama Imana urikanyitsa ikamanura ikanyitsa ikankatisha ikamenura hiki kayibwira ngo aho uzoja hose nzogutumikira sijana sinita kubivugwa sinita kubikogwa kubera kuko uwo nahisema ndutira byose Haleluya. uko nukuri narabivuze ejo bundi Imana izomfashe none mu minsi nzozane n'umugore hano mwivuga butumwa
so muzana nibiba ngombwa nshira abantu imbere na nyirakuru shosho imbere kubera kuko twabyinjiyemo tubyinjiyemo iko mwazava ngo baje mu butumwa se ngo bahunze abagore mpungu umugore ni mayi niki no hungu umugore nkazana bibiliya cyangwa n'umuntu wo hungu umugore bene Adamu mwebwe mukomoka kwa Adamu herega niba warananiwe hari abashoboye Imana yabwiye Eliya ngo haracyari ibihumbi bitaragira gute bitarafukamira Baali wikumva ko wananiwe ngo n'abantu bananize wibona ibyakunaniye ngo numara na utangire ukimbahimba utuntu tw'amafuta mapepe uchafu wewe tongela ribanda songeta kotolo banda kamunango watewe daimon bwisabwe banambaranga batagabona Yesu we banambaranga we batagabona Yesu we banamahimba batagabona Yesu we banamahimba batagabona Yesu angire soze Bwana sifiwe haleluya soma Yohana n'amasoza Bosco Yohana wa mbere igice cya 4 naho guhera aho ngaho atukuze mukombozi kolonge se wakubise ka baze ngumva ma kubita baze yo mu cyaro numve da mano nejeje imitima yacu utwibutse imirimo myiza wakoze muhagarara aho ngaho giye gusoza atukuze mukomboza asome muri Yohana twumve urenda guca fata ikirere mu izina rya Yesu fata ikirere mu izina rya Yesu sepe mikoro yanje sinzi ko mwagize Bwana sifiwe nikowa umutima wawe uzubagumiriza kuko uri intumwa y'ikinyoma cyangwa y'ukuri
umutima wawe uzuguhamiriza kuko uri umuririmbyi w'ukuri cyangwa w'ikinyoma. Umutima wawe uzuguhamiriza ko uri umushumba nyakuri cyangwa w'ikinyoma. Modema trite doze. Kema. Ela sipe. Vuna me asolombo yaka. Cyundi twarataramye n'ukuri bisho. Imana itubwira amakuru. Singiye kuyavuga. Ndacecetse. Tuyavuga. Ariko kudufita amakuru. Cyane. Kuna maneno. Kotalaba. Kweli ya Mungu. Nanongoneza sasa rohoni. Rohoni mwa. Kema. Na huyo mugeni. Baraka za mbingu we. Daima nitaka kwake Yesu. Ela sipe. Na huyu si mgeni ni Yesu Mwokozi we. Sauti yake nzuri najua. Ninamfungulia naona ni Yesu we. Na siku hiyo sitaisahau. Alo mestanza na simina. Kami manatari etanda shimerande de desafio. Amenitaja ndugu mpendwa we. Ninamfungulia naona ni Baba we. Na siku hiyo sitaisahau. Na huyu si mgeni ni Yesu Mwokozi. Sauti yake nzuri najua we. Uva wajuru we. Sefa. Kema hota asafe arriba ayo salatari. Mira tari salame de desafio. Mutation des accords. Amura me manasime. Mutation des affaires. Ata katamura salame. Isina Yesu. 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 Hallelujah. Hallelujah. Atukuse. Se Yohana turashamusoma. Tugeze muri Yohana. Turakurindiriye muri Yohana. Turagutegereje. Niba ari uwa mbere cyangwa wa kabiri apfe kuba Yohana. Niho turindiriye. Pema. Ela sape. Nongeza. Tumburuka. Soma Biblia neno la Mungu. Ni kweli mimi ni wa Mwokozi. Yeme ubu nibwo Amenitaja ndugu mpendo. kweli kwa Mungu. Tuzoja mu ijuru ye. Cyane. Bavyange cyangwa bavyemere. Hari umunsi umwe bishop azopanga ijoro ry'ubusabane bugaca tugenda. Cyane. Hakika ya Mungu. Ibi tubamo si imikino. Hari gitondo kimwe uzoza ntusubira iwanyu. Kweli. Hari ubwo uzotega imodoka ntugaruke. Bazagira nagiye kuvoma. Umunsi umwe nzogenda bamburewe. bazagira ngo ndacyari mu Rwanda we. Umunsi umwe nzagenda bambure. Bazagira ngo nagiye Kampala. ayiwe nzagenda bambure we. Hakika ya Mungu. Kandi jeweho ko ndabona ko nzogenda. Kumburaho n'ubundi barambuze. Bazogira ngo ndacyari mu Rwanda. Umunsi umwe nzagenda bambure. Ayiwa! Hallelujah. Soma Yohana papa. Yohana wa mbere ibice 4 murongo wa mbere. Aho. Kete. Bakundwa nimwizera imyuka yose. Timwizera imyuka yose. Ahubwo mugerageza imyuka. Kuko yavuye ku Mana. Mugenzure neza niba umuntu waguhanuri yakoresheje impano yaturutse ku Mana cyangwa ibindi byibitse inyuma yiwe. Numvise amakuru bishop ngo bari mu kuja kugura impano.
wari mu gutanga igihe bibuvira ngo bakamuha impano yo gushambura ngo abandi iri iwacu Nairobi ngo amavuta ngo bamumbase uza wisiga ngo gushya ishirira shize ngo uzugira gucya gusa amapepo yose akamagira ngo kupu 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 nta mavuta ugura amafaranga. Yohana aravuga ngo bakundwa mugenzure kuko imyuka yose nibituruka ku Mana. Haleluya. Wafashwe rya wagiye mu buzutse rya impano yaje rya wasenganye nabandi wayakiriye uri kumwe nande ko turi mu kugira gucyo tugasanga waremesheje ikimina kiremere wabaza amakuru y'umuntu aho zaturutse pi yaravuguse yewe wari uba mu butayu se pi wafashwe ryari ngo ntaza bimenye umuntu utaramenye igihe yafatiwe azaganirizwa n'Imana ariko kamusanga abantu barimo kwamabaza bagahwera imbere ye nta mwuka w'Imana uzuhereza ye muzuzura umwuka w'Imana uzuzura bapfuye ntabwo uzuhereza abazima ariko ngo arimo kwamavuga utagucyo ukazubona abantu yakubita gucya ku gahanga je narigiyemo iteraniro rimwe turasenze barasenze ngo tuje ku murongo bakaza bakubita gucyo umuntu agatembagara bakubita gucyo umuntu aratembagara ngo nkubite ndahagarara ako Yesu numwa bantu batabaritswe bafite ikibazo arakubita gucyo ikanisa ryose riratembagara ngo wangereho kandi hari service nari ngiye kumusaba yamambwira ngo ntakimbaye iwacu muri Kenya nishambi ivuge biri kuri kamera twari kumwe na Reverend Mugwana Shaka iri yafunga itorero twatuje gusaba ubufasha ku munyakenya turashikaga dusanga baruzuye karasenga yakubitaho cyo umuntu agahirima twebwe ngo atugereho pi neza na cameraman ngo dushike arakubise pi ngo dusoke amatubwira ngo ubufasha ngo ndakibuduhaye ati imbaraga zanyu nizanje tibihuye abandi ko dakozaho bagahengama mwebwe mukamera gucya izo simbaraga bakundwa mugenzure neza inyuka yatwinjiye mu gwihishwa inyuka yaraseseye gwihishwa umuntu azanura ngo yabikuye kuri seyeme umuntu azayerekwa ngo nasege sayerekwa umuntu akaba pasiteri ngo se ari pasiteri erega so yarahamagawe ndi woba warahamagawe umuntu agira iciwe iso yo hamagawe wowe ugakina kabungu pasiteri yozara umukinyi none ariko umuntu urimo kwama wizugama numvishe ngo umuntu umwe ngo yaravuze ngo asengerwe ngo nyina ari yaramuhanuriye ngo azoba pasiteri ninde muvyaye wo kwifuriza umwana w'ikibi mugenzure neza bakundwa torero ry'Imana bashumba abakozi b'Imana reveri genzura neza abana gusa gushika ngo umuntu akurambike ikiganza bamwe barimo kwikururira ingwara none umuntu ufite ayo mavuta yo yagusigaho tugwara umutwe ko baragusiga amavuta mu mutwe se wagiye kwiyogoshesha nibike ngo akabanza kamasiga amavuta akakudodobeka neza yakubita gutya ukamubikubita hasi akakurondora akamakubwiraga ibintu byose bakundwa torero ry'Imana mugenzure inyuka yose situruka ku Mana bazohanura biyita mu izina rya Yesu bazosenga biyita mu izina rya Yesu bazoririmba biyita mu izina rya Yesu bazoshambura iby'ibinyoma biyita ko ari byo Yesu yabagabije bazokora byinshi z'ibinyoma sozo none amaze hasoze twumva ko bavuga Yohana wa mbere ibice 4 kadutangire bakundwa ntimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka yeme ko yavuye ku Mana kama imetoka kwako mbinguni Baba we
iyi myuka yose yaturutse mu ijuru ese guyereka ko azabwiriza ibikoko biza bituruka mu ijuru bamwe ngo barimo kwitaza ngo ibintu hano bibahesha imbaraga ngo n'urukundo tahandi urukundo rw'umuvuga butumwa ruzaruva ni mu mavi no gusenga Imana gira ibintu bibiri nzasengera nzambwira Imana ngo mpeze igikundiro naho ijambo ho ni wowe urishinzwe uko uritanga niko rigenda ariko icyo ngusabye untize igikundiro komeza ba kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi bakinjira mu isi umva rero uko ibintu bimeze itorero ubu nyine barashaka kurihindura isi icyo kibazo dufite erega hanze niho hari abapagani kurusha bari mu ikanisa abapagani bamwe babuze uko binjira kubera kuko baje ku muryango ngo baruguruke basanga babana na bamwe abaza baririmba ku gatuti barabana nabo abaza bigisha ni inshuti zabo baba pasiteri babasengera ni marafiki zao za karibu abona kuko mu nzu naho hasa nabi ahitamo kuguma hanze tumwazi ibinyoma komeza ba kabiri haravuze ngo iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana umva rero iki ngiki ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwe wavuye ku Mana ndiyo umetoka kwa roho kwa mbingu ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana ahubwo ni umwuka wa Antikristo Antikristo yara umuntu azayigisha akigisha amasaha biratarabwira abantu ngo muyoboke inzira ya Kristo umuntu azabwiriza guhera na gatanu kugeza ni posho imigisha ibirizi vuba mubanze mumenye ubwami bw'Imana ibindi ni inyongera yarabivuze Yesaya hazabaho umuhanda nyabagendwa uzitwa kwera no gukiranuka abanduye imitima ntibazayicamo inzira ngo izabiye abandi umugenzi ngo naho yaba ari umuswa tazayiyoba dasoshe no gukiranuka ngo ntantare y'inkazi izogira gute izoboneka muri iyo nzira nta nyamaswa y'inkazi izoboneka muri iyo nzira yabivuze Matayo aravuga ngo bene data munyure mu irembo rifunganye ngo kuko irembo rigari ari rijana abantu hehe kurimbuka ngo ariko irembo rifunganye riragoye riraruhije ariko ngo ninzira ijana abantu hehe mu bugingo bakundwa b'Imana dufite abahanuzi b'ibinyoma dufite abaririmbyi b'ibinyoma dufite abavuga butumwa b'ibinyoma dufite abantu b'ibinyoma baratwuzuranye bicaye mu matorero batanga ibyacumi barigisha barabwiriza barasenga abana b'ibinyoma muhindure twongere duheze Imana agaciro twongere duheze itorera agaciro ijambo ry'Imana ribaganze kubitamo Imana amen soze reveraze yakira gatuti hajya twari tugezeka aiwe maombi we Mungu anayajibu maombi ya imani maombi we Mungu anayajibu maombi ya imani maombi we Mungu anayajibu maombi we ai maombi ya imani we maombi we Mungu anayajibu maombi we maombi ya imani ai we maombi we Mungu anayajibu maombi we ai maombi ya imani baba maombi we Mungu anayajibu we maombi we maombi ya imani ai we maombi we Mungu anayajibu namukashaye maombi we maombi ya imani we maombi we maombi ya imani we maombi we Mungu anayajibu maombi we tunasalamia mama we
Yalla!